Sisa karamba video sem sira hen ay khalagale ramani ko ayu nganta awgalaga ado comment ama ay ningsinga ay comment aduda kamaina moina pirak pra hanaga kuki miyam se Christian ge matang yam wangang ning mi ko moise ko kaino ma tawga Christian gi Christian oibagi moise excuse lawga khoi bu chaira iba ko ado ay ngasi khum ge ba noina su Christian ge matang na wangang ni sa kari gi no ba mi mana hera kuki minana ko noise suk mi hat pi ri sibo noise Christian at bro hai noise Christian law kri ge suk mi hat ning ri no hai na moina hanga ko ai gi video se ai yam sauning ai gi response phasan ta ko kuki sa noine Christian ge matang na suk wangang ning ni se au se ai gyan ta hal lage ai khoi bu Christian ra nang hang de ngai ne na sa da hango nang Christian ra hai ba da lan tho ade mi siri ni adu de khoi dum khang ne ko lan tho ade ana ye kaya yawra kani asok apa kai no asiba kai no mi siba lan tawba hai se mi si da ne ba mi ama hek sir ga noi Christian ra lan tawbu gi meaning se noi khang dre de taw go no ba ado aina hening budi ai khoi naga mai tai tangkul kri hera na kuki phar ga matak kakraga thongra ga sa han khiba lai hibra ka manipur gi history da simtang khumuko mi ama hat laga matak pis kakraga sa injang thongmagumna thongaga mage nupi bu chahan ba sine hena phabra natraga landa hat khibudna phabra sibu karam baduna chumge ba noi Christian gi matang yam ngong go ya wa yam ngang khidai ne kuki sa amta khumau ne noi na hat khiba mawong do Christian gi mawong ra ba nama de kai dro ai khoi naga na admain hat khiba laibra hangai kuki ga mai tai lan thona ri ngai da mai tai angang ani pharaga noi hat khibado angang ani du su noi khoi naga 6 hat bugum halam gane ba angang ani du gi moi mabani siram dai da yeng lamba mi yeng do noi ubra hing kamai tum ge ba noi kuki se ai naga ni mai tai gi I aingon da yaw de adu oraso mi ama oibagi angang ani ge photo do ura ai yam thamoy yam so ego kuki de adugma wakhan do lai de ba ahan oigara hanubi oigara hanuba oigara pastor oigara kuki ge wakhan lon se chap mana bani minung si habse machet pholai da ba sa ge lam cha pa ko mi ni habde ikai ni ngai kuki se nakhoi ge lamchat nakhoi na tawkhiba nakhoi ge wangang sangang do de yenge di khandana mi bu chaina ba mi bu chinthi na ngang na ba kuki ge hauna bi kuki sa ge lamchat adu de na aina sai de bese noise respect deserve oi de ba noise Christian ge matang na wayam ngang kuki miyam se ko church da pham ga kwa cha ba kuki ge habit ko church da changna ga church pham ga chrup thak ba gospel message taraga kwa charaga kwa sairaga laiba church manung da sini kuki adugumba mi na ekhoi bu ekhoi church tang dra de chungam phau cha de ko ekhoi bu nokhoi Christian la na hanglak pase ikai ni ngai ni ba nang ikai dan ai ikai kuki sa Christian ge matang da wayam ngang no ba nokhoi se phit oi de ba ko noi de na lamja sara ni noi di ko sada laigi da ba khange dana ekhoi Christian gi matang da wai nganghan guno nakhoi ta ba ngamoi ekhoi de proof lai receipts noi gumna khoi chinthi na ngang de ko khang ko adu nang si chu pau ma lai khun amada mayang nupa ama hai mehi laige hena ma dukan kumbani hai kumba matamda hanubi ama hanurebi ama na laaga nakhot nakong kaura haina hanubi na hanga ai hai
sise sengban news ni ko sise experience laba min aman hairak pani ko aina sengban wari natte yengo hanubi oigara hanuba oigara angang oigara pastor oigara kuki ga wakhan lon se amakhak neba mi hatpa jinchiba minungsi yawdaba sini adunane imphal da ne peace call tawrebudo kuki na hek la aba manipur se ko pomkai karni haba miyam khangbiyo ko kuki haiba jiba sa makhal amase imphal da changhan ba yade moine hek la ga koi punsi mangani akoi bunungsi ba sarga hatpi gani ko kuki ge lausing se mi amage lausing na deba hanubi amana asigama wahang hangbang ngamba se ngak ni ngai ne aidi ngae tasengna ekoi naga hanubi nang smai ngangmang ngam godro nakhot nakong ka oro haina yengo adosu ma khang da ba mi ne gari dige laga dukan na pochai lege he lakpani hai hanubi na phau smai ngangi kuki se tonga le hena mana hai bago engon audio su lai yengo kuki na phatta ba chang se hanubi oigara hanubi ni na ko nungsi ba yade hanubi uruga hat ka daba kuki oirade angang uruga hat ka daba kuki bode ahan oigara urdia hat ka daba kuki se ahan oigara angang ahan nupi moi khai de ba wakhal lon se mi hat ngai khak ni kuki na khan ba se chi khang ko miam ko kuki hai ba mi se apha ba lai da bane 100% da tu ma lai ni aduga ai bu haira nokhoi na media da khoi bu chi na ngang raga chairak pose nama na pa lai da bra haina hangla ima ipa lai ima ipa na ai bos mai ngang on takpi de ko ima ipa de pha na ngai takpi ai na ngang ba miyam se naram chat tuna nangi sa ga malam chat miak tin ba ya da balam chat do du ai hai bani khange ko ta chapa respect se pa mo de respect taw ba ya ga da ba thabak taw hai bani da respect is earned hai go respect is not given naram chat to hongu respect pa ma de mi na respect taw bi ga da ba thabak taw achum bu da taw chin thi gnu rai gnu mi makak gnu haning chum na ha lo ba angai mai tai angang ni ai pal rai hai ban adu palake mai tai angang ani hat ki bu do aba ni na siram da la yeng lamba mi yeng do noi oi ko adugumba mi yeng do uraga mama ama oina ko mapa ama oina noi ehin kamai tumge ba aduguma video aduguma photo do uraga mi ama oina angang ani do ai gi yaw de ko thamoi so e ko khoi mayam kap khi ko adu angang ani do uraga numit ani ai tum de ko angang ani de photo ha ma do uwa matam da tasengna ahin ani tum de ai thamoi yam so e ba nokhoi gi ne kuki oigara maitai oigara khoi di mayang oigara mara lai ra su mi nan tam thin dawam tan khoi yeng ba ngam de ba mioi ba oibe si mioi ba gi wakhan ne se mara lai ra su mi halam la ba su ko mi na warak raga tam thin dawam tam da khoi yeng ba ngam de khoi gi wakhan na si lai ba mioi ba ma oibe gi kuki ga wakhan da adu lai te ba angang ahan khai de kuki de chak manai angang oiriga dige mi hat ngai takpi tambi bra nangi ahal laman singna mi hat lo nan takpi bra sine ai wahang se noi se christian la amu hangla kono ko christian ge matang da wai angang ma ai sauning ge ai saurin noi ta ba ngamai ko ai ga wata se media da ai asuma chinchi ba ai pam da du bu naram chat nangi lam chat tuna mi oida ba mi ma na ba nokhoi ge lam chat tuna ai ga hai ri se ko khangi ko